Srebrenica, deklaracija o osudi ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije sa posebnom osudom masovnog ratnog zločina počinjenog nad bošnjačkim narodom pre 10 godina na području Srebrenice. I sad bi trebalo da se svi mi upecamo u tu zamku i da pričamo o posebnoj osudi jednog događaja, a da zaboravimo Medački džep u kome je general Korf posle uviđaja rekao da te zločine nad Srbima nisu počinili ni ljudi ni zveri. Da uopšte ne može definiše ko je mogao takve zločine da počini. Da li bi možda trebalo da zaboravimo Blagoja Blagojevića, Branu Đurića, Nenada Petkovića, evo njihovih glava, pobijeni su u Vozući. Time se ne bave mediji, time se ne bavi državna televizija. Evo Halil Abdulaziza sa glavom Blagoja Blagojevića, ja se izvinjavam. Dobro, nije dobro. Nije dobro. E sad je dobro, jel? Sad je dobro kad počnem da pokazujem kako izgledaju srpske glave. Evo glave Srbina koju su isekla Iseki Sadik i Valon Čupaj pod komandom Ramuša i Dauta Haradinaja. Nije to. Evo vam članak iz Slobodne Dalmacije o užasima koji su činjeni nad Srbima. O tome kako mudžahedini treniraju i poslednji ispit im je klanje Srba. Hoćete da vidite knjigu Zločin čeka kaznu. Hoćete da vidite kako izgledaju Srbi, kako izgleda dete slobodanske. Ma hoću da vam pokažem i ne treba mi posle toga reći. I više ništa ne volim da vam govorim. Da vidite kako izgleda mali Slobodan Stojanović koga je ubila žena. Da vidite kako izgleda Ašćerić Miladin. Pogledajte kako izgleda posle masakra koji su počinili muslimani. Pogledajte to dete nekoliko dana pre zločina. Ma nije dobro. Da vidite najzverskiju scenu. Da vidite prekivenu glavu. Ma molim vas. Ma ko će, gledate vi i televizija Pink uživa prikazujući snimke iz Srebrenice. Uživa. I prednjači u Hajci zajedno sa televizijom P92. Da vidite glavu nabodenu vilom na kućna vrata. Ovo se sve dešavalo Srbima. Pa sam ja ćutao. Činili pojedinci, nikome to nije natovareno ni s Hrvatima, ni muslimanima kao narodu, kao državi. Pa je proterala Hrvatska 100.000 Srba. Dan danas ne mogu da se vrate. Jer su Slovenci ratnim zločinom dobili državu. Jer su ubijali našu vojsku kao glinene golubove. Prekinu im dovod hrane, vode, ugase im struju, čekaju 10 dana, deca počnu da izlaze na krug, oni ih lovačkim snajperima ubijaju. Pa šta sad, samo treba da se osuđujemo zločine koje su počinili pojedini Srbi? Zato sam mislio da treba da napišemo deklaraciju u kojoj osuđujemo zločine. Hoćemo li da navedemo Srebrenicu? Pa ne možemo, a da ne navedemo Bratunac. Ne možemo da navedemo priču o tome kako Alija Izetbegović na Vozući činio zločine da obezbedi mesto za 15.000 muslimana koje i on mislio iz Srebrenice da izvede. Uopšte nije ni mislio da treba Srebrenica da bude odbranjena. Zašto se time ne bave mediji u Srbiji? U čemu vodi ova hajka? Odjednom počeo se priča o hapšenju Mladića. Bavimo se, pričamo o ovoj emisiji. Pa pričamo o svemu, ali zato vas molim da pustite da pomenem zločine počinjene nad Srbima. Evo, pomenuli se, niko ih nije ni osporio. I sada? Niko ih nije ni osporio. Dobro. Oduzet ću reći gospodinu Neđu zbog tako. I sada Narodna skupština Republike Srbije ne upada u zamku da osudi samo zločine počinjene, 10 ovakvih knjiga ima, da osudi samo zločine počinjene nad Srbima. Ali ne može da upadne u zamku da osudi samo zločine koje su počinili Srbi pojedinci. Ne može. Nađite mi državu i narod u svetu koji bi ovo sebi učinio. Hoćete vidite izveštaj Međunarodne komisije o ratnim zločinima počinjen za vreme bombardovanja. Opravdali su sve ratne zločine. Nigde nema ratnog zločina. Ni pilot koji je 2 puta gađao voz, vraćao se da gađa drugi put voz sa putnicima. Nema nigde ratnog zločina protiv Srba. I sad su se našli ljudi u Srbiji, predvođeni nevladinim organizacijama, u to se umešala Demokratska stranka i voleo bih da izađemo na sednicu Skupštine i da se posvađamo tamo oko ovoga, neka se zna ko šta misli. Vas samo molim da povučete reći kada je Pink u pitanju, zato što su te kvalifikacije... Pa ja gledam tu televiziju. Ako nisam 15 puta video film iz Srebrenice na Pinku, vaše lično mišljenje, vidjeli ste i na drugim televizijama. Ja zazipujem.
Neki bi u Srbiji da se bave politikom isključivo slušajući šta će Zapad da im kaže. Isključivo slušajući. I tu već poznajem potpuno predsjednika Srbije i vidim da stranka ide za njim, ali da tako neće daleko da ode. Ja mislim da je ovaj predlog deklaracije u kome se potencira isključivo Srebrenica. Ima za cilj da Borisu Tadiću omogući da ode na obeležavanje te 10-godišnjice. A što nije otišao pre 2 godine kad su išli radikali? Pre 2 godine Srpska radikalna stranka je poslala vojvodu Mirka Bajovića, vojvodu iz Bijeljine, na otvaranje spomenika u Srebrenici. Sa najuglednijim muslimanom iz Bijeljine je putovao tamo. Zato što je spasao mnoge muslimane od progona i od progona predsjednika Demokratske stranke za Republiku Srpsku, sada već pokojnog iz Bijeljine. To je naš odnos prema Srebrenici. A da idemo tamo sada, kako bismo dokazali da je Srbija u tome učestvovala. A kako je Srbija u tome učestvovala? Ispade da smo zlikovci i zločinci jer je neko prikazao film u kome je streljano 6 vezanih ljudi. Streljanih pojedinci. Pogledajte ove snimke. Ja, nemojte, molim vas. A što nemojte, draga moja gospođa? A zato što u ovoj emisiji nisu prikazali. Srbina Rade Rogića pred klanje. Ima film o tome. Neće niko da ga emituje. Slobodan Milošević nudi dokaze u Hagu o zverstvima nad Srbima. Hag ne da se objave. Zašto? Zašto vi kažete nemojte, molim vas? Zato što je Srbin u pitanju. Jeste tako rekli kad je objavljeno i ovoj Srebrenici? Nemojte, molim vas, zaustavite, ugasite. Ne, gledamo da pričamo. A što vas to toliko iritira? Ovo je Srbin. Odakle vama da me to iritira? Pa rekli ste nemojte, nemojte. Pa zato što... A on je 3 puta rekao nemoj, nemoj. Navodite primere, a nikako da se srećili da rekao mi je, kaže Allah Akbar, a on je 3 puta rekao nemoj, nemoj, nemoj. On ima razloga. On ima razloga da kaže. Možemo tako cijelu emisiju da posvetimo primerima. Niko nije osporio zločine nad Srbima, ali možemo cijelu emisiju tako tim primerima. A ja otvaram večeras priču o zločinima nad Srbima. Ali ovdje je tema emisije deklaracija. Ja otvaram priču zločina nad Srbima, a želim deklaraciju u kojoj se pominje Srebrenica. Super, to je pravi stav. Onda se vratite na temu. Ne, nego ćemo da čutimo. Ne, nego ćemo da čutimo. Osluškivat ćemo šta nam to naređuju sa zapada, pa će nam reći uzet ćemo vam Kosovo ako ne čutite, pa će reći uzet ćemo Vojvodinu, pa uzet ćemo Rašku oblast, pa ćemo sve da vas pohapsimo. Ovo su mlađi ljudi od mene. Možda su imali prilike da učestvuju u ratu, možda nisu. Možda su imali motive da ne učestvuju. Možda su imali motive da učestvuju. Samo taj odnos prema državi iskazivao se tada. I niko od nas koji je krenuo u rat tada nije pošao da kolje i da strelja ljudi. I nije to činila vojska, to su činili isključivo pojedinci. I osim ovog filma iz Srebrenice, i neka budu još 2, 3. I to je možda sve. Imaju li još toga? A što ne krenu da prikazuju ono što je rađeno Srbima? Znate, lako je suditi posle 15 godina. Sedite u fotelji, naručili ste sok, gledate sa prijateljima i ovi su se ubijali. A šta ako mu je dan pre toga ubijen brat? Ko zna kako je reagovao? Šta ako je pre toga spaljeno celo selo? 2600 Srba je ubijeno pre Srebrenice. U Bratuncu sudaraju se te 2 teritorije. Ja ne mogu u tome da sudim. Dobro, niko to ne osporava, ovdje ćemo zastanemo, vratit ćemo se na Srebrenicu, ili je ona problem u ovoj deklaraciji? Ma nije problem uopšte. Pa kako nije problem? Samo je problem, nije problem Srebrenicu uopšte. Pa nemojte. Možda je problem da bi trebalo da imate konsenzus da bi ta deklaracija prošla u Skupštine, tako gospodine Aligruzić? Pa nije problem ni za koga osim za Demokratsku stranku. Demokratska stranka insistira da se isključivo Srebrenica pomene. A svi ostali kažu, ovdje je pomenao 7 geografskih pojmova, 2, 3, 5. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić ispričao se za zločine u Srebrenici u intervju u televiziji Bosne i Hercegovine. Klečim zbog toga. Evo klečim. I tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda. Ali genocid u Srebrenici za njega je i dalje upitan. Mora se dokaže genocid. Ali je sve ono, gospodine Nikoliću, što se događa u Srebrenici zaista ima karakteristike definicije genocida. Evo vi ćete se složiti sa mnom u neki iseljavanje, protjerivanje, ubijanje preko 8.000 ljudi. Sve ono što se dešavalo u ratovima u bivšoj Jugoslaviji ima karakteristike genocida.
Njegova isprika za Srebrenicu iznenadila je i političare i analitičare. Pozdravljaju je kao pozitivan korak naprijed, posebno kada se uzme u obzir nekadašnja Nikolićeva pripadnost radikalima. Ipak neki se od srbijanskih analitičara pitaju je li riječ o gafu ili rezultatu pritiska Njemačke zbog puta Srbije u Europsku uniju. Uz to, ni reakcije međunarodne zajednice nakon Nikolićevog govora UN-u o radu Haškog suda nisu bile pozitivne. Zbog tog istog govora ovog je tjedna Beograd odbio posjetiti hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić. Nikolićevom je isprikom iznenađen. Iznenađeni su i u Srebrenici i Mostaru, ali Nikoliću ne vjeruju. Do sad negirao, a kad mu je potrebna Bosna da surađuje, sad je se našao. Kasno mu je, okasnio je, jer majkama je zabuo nož u dušu i u srce. Izvinuo se. Pa znate, misli su jednu, parole su drugo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik samo je kratko komentirao kako je ponašanje novinarke koja je vodila intervju skandalozno. Njegovi sugrađani nezadovoljni su Nikolićevom izjavom kako su za njega Srbi iz Republike Srpske Bosanci. To je nama od pamtivijeka tako. Mi bi za njih dali sve živo, a oni za nas ni glavicu luka, ni... Mi smo za njih uvijek bili Bosanci i bit ćemo i ostaći. Srbijanski predsjednik najavio je i kako će uskoro posjetiti Srebrenicu. I sada Narodna skupština Republike Srbije ne upada u zamku da osudi samo zločine počinjene, 10 ovakvih knjiga ima, da osudi samo zločine počinjene nad Srbima. Ali ne može da upadne u zamku da osudi samo zločine koje su počinili Srbi pojedinci. Ne može. Nađite mi državu i narod u svetu koji bi ovo sebi učinio. Hoćete vidite izveštaj Međunarodne komisije o ratnim zločinima počinjen za vreme bombardovanja. Opravdali su sve ratne zločine. Nigde nema ratnog zločina. Ni pilot koji je 2 puta gađao voz, vraćao se da gađa drugi put voz sa putnicima. Nema nigde ratnog zločina protiv Srba. I sad su se našli ljudi u Srbiji, predvođeni nevladinim organizacijama, u to se umešala Demokratska stranka i voleo bih da izađemo na sednicu Skupštine i da se posvađamo tamo oko ovoga, neka se zna ko šta misli. Da sam molim da počete reći kada je Pink u pitanju, zato što su te kvalifikacije... Pa ja gledam tu televiziju. Ako nisam 15 puta video film iz Srebrenice na Pinku, vaše lično mišljenje, vidjeli ste i na drugim televizijama. Neki bi u Srbiji da se bave politikom isključivo slušajući šta će Zapad da im kaže. Isključivo slušajući. I tu već poznajem potpuno predsjednika Srbije i vidim da stranka ide za njim, ali da tako neće daleko da ode. Ja mislim da je ovaj predlog deklaracije u kome se potencira isključivo Srebrenica. Ima za cilj da Borisu Tadiću omogući da ode na obeležavanje te 10-godišnjice. A što nije otišao pre 2 godine kad su išli radikali? Pre 2 godine Srpska radikalna stranka je poslala vojvodu Mirka Bajovića, vojvodu iz Bijeljine, na otvaranje spomenika u Srebrenici. Će nam reći uzet ćemo vam Kosovo ako ne ćutite, pa će reći uzet ćemo Vojvodinu, pa uzet ćemo Rašku oblast, pa ćemo sve da vas pohapsimo. Ovo su mlađi ljudi od mene. Možda su imali prilike da učestvuju u ratu, možda nisu. Možda su imali motive da ne učestvuju. Možda su imali motive da učestvuju. Samo taj odnos prema državi iskazivao se tada. I niko od nas koji je krenuo u rat tada nije pošao da kolje i da strelja ljudi. I nije to činila vojska. To su činili isključivo pojedinci. I osim ovog filma iz Srebrenice, i neka bude još 2, 3. I to je možda sve. Imaju li još toga? A što ne krenu da prikazuju ono što je rađeno Srbima? Znate, lako je suditi posle 15 godina. Sedite u fotelji, naručili ste sok, gledate sa prijateljima i ovi su se ubijali. A šta ako mu je dan pre toga ubijen brat? Ko zna kako je reagovao? Šta ako je pre toga spaljeno celo selo? 2600 Srba je ubijeno pre Srebrenice. U Bratuncu sudaraju se te 2 teritorije. Ja ne mogu o tome da sudim. Dobro, niko to ne osporava, ovdje ćemo zastanemo, vratit ćemo se na Srebrenicu, ili je ona problem u ovoj deklaraciji? Ma nije problem uopšte. Pa kako nije problem? Samo je problem, nije problem Srebrenice uopšte. Pa nemojte. Možda je problem da bi trebalo da imate konsenzus da bi ta deklaracija prošla u Skupštine, tako gospodine Aligrudić? Pa nije problem ni za koga osim za Demokratsku stranku. Demokratska stranka insistira da se isključivo Srebrenica pomene. A svi ostali kažu, ajde pomenemo 7 geografskih pojmova, 2, 3, 5. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić ispričao se za zločine u Srebrenici u intervju u televiziji Bosne i Hercegovine. Klečim zbog toga. Evo klečim.
Da li ćete vi I tražim biti... pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršeno. Sa najuglednijim muslimanom iz Bijeljine je putovao tamo. Zato što je spasao mnoge muslimane od progona i od progona predsjednika Demokratske stranke za Republiku Srpsku, sada već pokojnog iz Bijeljine. To je naš odnos prema Srebrenici. A da idemo tamo sada, kako bismo dokazali da je Srbija u tome učestvovala. A kako je Srbija u tome učestvovala? Ispade da smo zlikovci i zločinci jer je neko prikazao film u kome je streljano 6 vezanih ljudi. Streljanih pojedinci. Pogledajte ove snimke. Ja, nemojte, molim vas. A što nemojte, draga moja gospođa? A zato što u ovoj emisiji nisu prikazali... Srbina Rade Rogića pred klanje. Ima film o tome. Neće niko da ga emituje. Slobodan Milošević nudi dokaze u Hagu o zverstvima nad Srbima. Hag ne da se objave. Zašto? Zašto vi kažete nemojte, molim vas? Zato što je Srbin u pitanju. Jeste tako rekli kad je objavljeno i ovo iz Srebrenice? Nemojte, molim vas, zaustavite, ugasite. Ne, gledamo da pričamo... A što vas to toliko iritira? Ovo je Srbin. Odakle vama da me to iritira? Pa rekli ste nemojte, nemojte. Pa zato što... A on je 3 puta rekao nemoj, nemoj. Navodite primere, a nikako da se srećete da... Ovo što je pravo rekao mi je kaže Allah Akbar, a on je 3 puta rekao nemoj, nemoj, nemoj. On ima razloga da kaže. Možemo tako cijelu emisiju da posvetimo primerima. Niko nije osporio zločine nad Srbima, ali možemo cijelu emisiju tako tim primerima. A ja otvaram večeras priču o zločinima nad Srbima. Ali ovdje je tema emisije deklaracija. Ja otvaram priču o zločinima nad Srbima, a želim deklaraciju u kojoj se pominje Srebrenica. Super, to je pravi stav. Onda se vratite na temu. Ne, nego ćemo da čutimo. Ne, nego ćemo da čutimo. Osluškivat ćemo šta nam to naređuju sa zapada. Ma nije dobro, da vidite najzverskiju scenu. Ne, ja vas molim da vidite prikivenu glavu. Ma molim vas. Snimke ni jednih ni drugih. Ma ko će, gledate vi i televizija Pink. I televizija Pink uživa prikazujući snimke iz Srebrenice. Uživa. Jo, nemojte, molim vas. I prednjači u Hajci zajedno sa televizijom P92. Da vidite glavu nabodenu vilom na kućna vrata. Ovo se sve dešavalo Srbima. Pa sam ja ćutao. Činili pojedinci, nikome to nije natovareno ni s Hrvatima, ni muslimanima kao narodu, kao državi. Pa je li proterala Hrvatska 100.000 Srba? Dan danas ne mogu da se vrate. Jer su Slovenci ratnim zločinom dobili državu. Jer su ubijali našu vojsku kao glinene golubove. Prekinu im dovod hrane, vode, ugase im struju, čekaju 10 dana, deca počnu da izlaze na krug, oni ih lovačkim snajperima ubijaju. Pa šta sad, samo treba da se osuđujemo zločine koje su počinili pojedini Srbi? Zato sam mislio da treba da napišemo deklaraciju u kojoj osuđujemo zločine. Hoćemo li da navedemo Srebrenicu? Pa ne možemo, a da ne navedemo Bratunac. Ne možemo da navedemo priču o tome kako Alija Izetbegović navozući činio zločine da obezbedi mesto za 15.000 muslimana koje i on mislio iz Srebrenice da izvede. Uopšte nije ni mislio da treba Srebrenica da bude odbranjena. Zašto se time ne bave mediji u Srbiji? U čemu vodi ova hajka? Ovdje počeo se priča o hapšenju Mladića. Bavimo se, pričamo o ovoj emisiji. Pa pričamo o svemu, ali zato vas molim da pustite da pomenem zločine počinjene nad Srbima. Evo, pomenuli se, niko ih nije ni osporio. I sada? Niko ih nije ni osporio. Dobro. Deklaracija o osudi ratnih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije sa posebnom osudom masovnog ratnog zločina počinjenog nad bošnjačkim narodom pre 10 godina na području Srebrenice. I sad bi trebalo da se svi mi upecamo u tu zamku i da pričamo o posebnoj osudi jednog događaja, a da zaboravimo Medački džep u kome je general Korf posle uviđaja rekao da te zločine nad Srbima nisu počinili ni ljudi ni zveri. Da uopšte ne može definiše ko je mogao takve zločine da počini. Da li bi možda trebalo da zaboravimo Blagoja Blagojevića, Branu Đurića, Nenada Petkovića, evo njihovi glava, pobijeni su vozući. Time se ne bave mediji, time se ne bavi državna televizija. Evo Halil Abdulaziza sa glavom Blagoja Blagojevića, ja se izvinjavam. Dobro, nije dobro. Sad je dobro, jel? Sad je dobro kad počnem da pokazujem kako izgledaju srpske glave.
Evo glave Srbina koju su isekla Sadik i Valon Čufaj pod komandom Ramuša i Dauta Haradinaja. Nije to. Evo vam članak iz Slobodne Dalmacije o užasima koji su činjeni nad Srbima. O tome kako mudžahedini treniraju i poslednji ispit im je klanje Srba. Hoćete da vidite knjigu Zločin čeka kaznu. Hoćete da vidite kako izgledaju Srbi, kako izgleda dete slobodan Srb. Ma hoću da vam pokažem i ne treba mi posle toga reći. I više ništa ne moram da vam govorim. Da vidite kako izgleda mali Slobodan Stojanović koga je ubila žena. Da vidite kako izgleda Ašćerić Miladin. Pogledajte kako izgleda posle masakra koji su počinili muslimani. Pogledajte to dete nekoliko dana pre zločina.